Laibaga sigoin COVID-19 positive way bigisang hantarag labas sa Manipuri na tungan-tungan ba state taruk tanaw na positive way hangalak libas yang sen na center na high level multi disciplinary public health team sing thakre. Manipuri goin na hok pong kun mari da miyo sing mari sani pan taratarit COVID-19 test over the miyo sa truk ya kay taruk positive way kibagol na test positivity rate 13.61% oy ki miyo tarahong do difference sa parmon ka like 3. Minister and Birin Gisaki give me a southern trucking case that Senaba Mui Pebber the Tabakona case at the case. I would the Kihalama Muyama police the Fare Heidi. BJP National General Secretary BL Santos the Manipur BJP Papagal Kalkatanaba joint meeting Pantokre, Maki Manipur Council Suyam history go Council Mani Haida Minister and Birin Heidi. MPPSC Manipur की तबक खनबा लंदम मसब नुसी सबर रीजनल पार्टी मनी मसक थोप रीजनल पार्टी अम ओइने बस डेलिस किमिया नहन मिनिस्टर आइन पार्टी से प्रेसिडेंट एल कृष्णदास न फोदोरक में मसों लेबागा सिगोइन कोरोना वायरस पॉजिटिव एम के सांग याम हंथरे हो के पंग कुन मत जनम केस लसिंग पतरो साकरुक तरातरे लाकी में लिसिंग याखै मापन हैंबर रिकवर टोटल रिकवरी रेट 97.01% योबगमले मैं मुखरुमजरी दोनी येंब्री बस इंपैक्ट न्यूज़ ने हौजे पुंसा से फाउबिंग मरे पाउसिंग मियाम पिजरी लेबागा सिकोइन कोविड-19 पॉजिटिव वेब के सांग हंथरक लबसु मणिपुर यावना तोंगान बस स्टेट तरुकता नौना पॉजिटिव वेब हेंगलक लिबसिदा यंगसनबा हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी पब्लिक हेल्थ टीम सिंह ठाकरे हेल्थ मिनिस्टर की मतुंग इन हौजे कोविड-19 के केस हेंगलक लिब स्टेट सिंह मरुइना मणिपुर अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा केरला ओडिशा मती छत्तीसगढ़ टीम सिंह असना स्टेट सिंह असकी ओरिब फिल्म कुमनी यंगसलबा मतौ करम कोविड-19 असि कंट्रोल तौगदो के मती करी खरब थौरांग लोकत पे याई हाइबदु यंगसिन गने हाइरी मणिपुर की ओइने एडिशनल डीडीसी मती डायरेक्टर एएमआर डॉक्टर एल स्वस्ति सरन लुसिंग बकांगबो मन यंगसिन गने हाइरी टीम सिंह असने स्टेट सिंह असदा हेक थुंगलबगा COVID-19 के मरी लेना सथरी बथबक थरम सिंह टेस्टिंग सर्वेलेंस समदि कंटेनमेंट ऑपरेशन यावना वैक्सीनेशन की थबक सिंह यंगसिन गनी हाइरी मणिपुर को इनहोक पुंग कुनमरी दमियो लिसिंग मरी सानी पंतरा थरे COVID-19 टेस्ट तौब दमियो सात्रुक याखै तरो पॉजिटिव ओइबा थेंगना खिबगा लेना स्टेटस ए पॉजिटिविटी रेट 13.6% लाइके मे तराहुम दोय भाइरस ससना मरमर लाइकि तबगा लेना अपन लाइकि तब मसिंग लिसिंग अमगा साम खुमद्रा मंगा सुक्रे ngasi mi सात्रुक अहुम न लायंग बदि कि फगलतना रिसर्च तौक्रे अपन रिकवर तौखिबा मसिंग लिसिंग हुमद्रा समापन याखै मरी यौदना रिकवरी रेट 89.93% लेरी स्टेटस के एक्टिव केस लिसिंग मंगा समा पन हुमद्रा लेरी मणिपुर के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस तथा रिपोर्ट की मतु इन गसी लेखि तरब मियोई तराहुम दो यदु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मियोई मंगा इम्फाल ईस्ट की अहुम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की अनि बिष्णुपुर सांदेल लमदि कक्सिंग दी मियोई अममम हाइरे मकोई संग दु रेम्स हॉस्पिटल लमदि जेनिम्स हॉस्पिटल मियोई मरी परी सिजा हॉस्पिटल मियोई अहुम अमदि रास मेडिसिटी द मियोई अनि लेखि दबनि हाइरे nakal lamrom da laisat asiti kangto na bagi pandam da state asida su covid vaccine ka bagi thaba kumang sausin na sathari hoju phawde state asigi oina punna mi lak taruk sing marfuni thoi sam tara da covid vaccine ka pre hairi masigi manung da mi lak mangal sing marfata tare samni marfata humtra mapan na an bados ni aduga mi sing marfumari satruk kuntra ma thoi da ani subados ka pre haina additional director amadi spokesperson dr ks sasikumar mangang na thatruk pasero lamana kangal lakle COVID-19 की ngak thora bahai dun status the langa ka mudi state disaster management authority na thalni bukar PO mudi COVID ki SOP thuai ba mi sing diki ngasi phawda Manipur police na punna lupa crore ani lakh kuntra tare lising kuntra tare ki matakta khogat pangam de hari laisat asiri ngak thora bahai dun status the curfew yaw na thalni bating bakaya ba thugai duna lambi da tholak pa mi kya ngasi Manipur police ki kam buna tongan ton pham sing da fakatona fine tin gi thabak na sisu makata na sathari haina Manipur police ki nodal officer COVID-19 inspector general of police IGP operation e Priyo Kumar na thatrok pasero lamgi matungin hairi ngasi tongan fam sing di COVID-19 ke protocol tukai ba punami samang pumatoi fagat ki bagalena fire na policy yang kai tarit
yankai khongkat pangam ki hairi loinena thing basi putugai ba music mathakta makata na Manipur police na drive asi satak kani amadi National Disaster Management Act 2005 ki makada kan actions lokat kani haina settle asina makatari Minister and Birian Gisaki give me Sadana drug case to Senaba Mui paper the Tabak Town of case at the investigation officer the Kilamamui police na Fari Hari Parabami Maming Namoism Zemikanta Elias Angamba Sai Kuntari Apopugi Maming Namoism Brozin Lifam Kaksin Kuno Ningomba Makalaka again Hari May Simakatana Wang Pahong Tonabako and judicial custody remand be created Makpo May the COVID-19 test over the positive report Lakpataki Saziwa Sel Gitongan by isolation at Tom Hari Infal District ASP and Heroes Natadro report of Gimatungina Namoism Semikantana Ilbung PS the NDPS case of Magamari Lane IO police official Mada Minister and Birian Sagi give me Sarka case at the Senate Music paper the Tabaktono Kihalamani Hari Todoga Mari Lane Sassin Bamu Edu Irinbong police station of Fabani Hina Paus in Makatari, a single Todosi Matung the Kanagumami, Amatana Tauta Balina Karigumba, Tunda Amuk Asinguma Todosi Tauta Taragadi, and Yamatungina Akan Waserak Pangani Hina in Falis District ASP and Herosina, Section Warol Tamlakli, Panbayabadi, in Falis District ASP, Heroes Mita Yimi, Makata, in Falis District Narcotics Selgi Officer in SARS, Irinbong Police Station, Poran Pop Police Station, Police Team Amadi Yadagi Volunteer Sina. Consider Labor Manipur University Gate Manaktas at Oxing sector of the Infal West Narcotics Cell Constable Driver Emma Yaunami any heroin number 4 Konana Fakimani for those Matun the Infal District ASP na drug lalon basi the Seda Basing Tikatuna Fagani and Lautokimani Todosikamani Lenana Irimung Police Station Kasam Lokotuna Tizin Humzin Baukimani Namid Humni Kongshata Manipur Laliba BJP National General Secretary BL Santos na Chief Minister in Birian Galonian BJP MP Ani Minister Singh MLA Singh Galonian joint meeting Pangtokana Party Siwang Pang Katkhana Bakhanakre Chief Minister Birian Santos ki Kongshat asina status the BJP organizational structure yauna party asi hena masak thokpa masong mapangal katlaga ni hype ki thasaba phongdokre Singmerong Daliba Hotel Classic Grand the Pangtokhiba Mifamaduda BJP ki Northeast General Organizing Secretary Ajay Jamwal National Spokesperson Oibitanatana Manipur in charge Dr. Sapit Patra BJP Manipur and Nagaland ki General Secretary Organization Ave Kumar Giri BJP Manipur Pradesh ki President A Sarta yauna party asi mahoktam maroiba sing kaso saruyake Santos na magi Kongsat manungda status ki NPP NPF amasung independent MLA sinsu narangani hairi joint meeting adu kamari lain na paumi singuna baduda si Minister Birenda hangda BJP National General Secretary Organization BL Santos ki Kongsat asi yamna historic oiba amani mahagna status de hek thunglabaga parties ki lusing basing MLA Minister Singh MP Singh daloidana Mathang manaw na meeting kaya pangtop amasung party ka bari lain na mawapong kaya yaw na hinam kaya da pauktak PK maki kong sita sila kadari pa kumzali sini kunitoy da pangtok kadari ba state sige Mikal gisarap amasuni haike He's arrived and after getting meetings and advice from him, we also came to know and we also have got a chance to learn lots of things. And I hope that it will definitely strengthen the BJP party in Manipur. And mainly we were discussing seriously about relations, cooperation between the party and the government should go to do unitely. So we're doing now. But even then, he suggested lots, and he has advised many things to all the caricatures and officials. So I believe that after his visit, the strength of the BJP party in Manipur will go up doubles. Manipur People's Party si Manipur ki damak takhanba lamdam si punung si Jaba Regional Party amani miyang support yaw na party si na masakto na tabak tawag amloy maram na he na masakto pa Regional Party amo oina pa status ki miyang hona minisi hay na MPP ki President El Cristantas na fondorokli waham masi lakat ri pakumdala si ni kunito ita pangtok kadari bataran ito sub State Assembly election da segmay masong Andro Assembly Constituency tab MPP ki mirep oina tok kadari pa Dr. Ning Tausam Bidyananda masong ahibam bali ani putaram opki thoram da photo ki bani MPP ne sinduna polo ground maning daliba parties ki office pang thok pataram
taram opki thoram aduda presentas makatana teleba matamda party suna langa paira matamda status the hiram kaya da masak thopa tabak kaya tarong ki makatana status the hiram kaya da Manipur kita ta masung miyam kita bakta hiram kaya tabak taw ngamna na bagina makta party suna kana honari makatana sa honna kikani hai ki Manipur ki satang ngato pamba Manipur ki praja mayam sida ina angajani madi ko yumtan khatani yinsi hogi ba sarkar kyamong na Manipur sida sason togi adubo telaba matamda Manipur da MPP na sahi ani makai sason tol ko matamda ngasi Manipur da kayam develop akun tolum ge bado ngasi ki praja na ngasi ki miro na loina ngasi khangalo ngatan samna harabada Manipur ki hoji yalin saru oidiba university kanana tolame MPP na senior saru matamda ikai kumnazaraba alimudin nasim nasar oymatamda to sita nate hoji miyangi pungsi taliba Manipur ki ana layengi loisang rimasaina hoji miyam na khangerese matamda da MPP na to maramadona hoji de ekoi idamdam seba se ekoi loina miyam na masibi wakalon sangi amuktam MPP na hanak laiba 2022 sida sarkar pailong ngamnaba kono minasi aduga ngamso soitran ke ekoi ngamone bage salai ekoi hoji kendra se masing na thadong na bagay ko yang kan ko nazari aduna miyang gi seba to gi sojo chitina biu Manipur Kangpopi district ki manung saliba national highway number 2 Impal Dimapur lambi ki sarwasing ase yupum mga tiki pung kunmari ki ban kaukre Kangpopi district ki manung san nasathariba highway expansion ke mari lain na lengang na land compensation pipi ki matandaran ba kya satari highway wahauda Asian Highway Land Affected Villages Chairmanship Association abadi Kangpopi district ki manung san na lairi patongan ton pa mahiroi lup sing sathaki bani ban chakot pa sing da bani police ki kangpuna ban na si sathadana bahai pada ningai sangdana rakpataki ban chakot le sing abadi bani police ki marak tanung na thokki hari ban adu sokot pada sarung yari ba sing na pongdorop ki matungina highway expansion to pada mafam masig miyam da ting pi belaite adupo langi compensation pi ba matamda lengang na matik sana pi biu hairakle Hoigi lamse hekta namna logi hairaga government na fair compensation piro have se koi sugyai aning de aduna ekoi na mayam se changraga masi ban to thokne government na ekoi gi voice tabiu aduga matugi matung inna nokoi na thapak to biu natrobadi ekoi gi lam gi inchi amaso ekoi thado oi amu hanna si Kangpopi district manung sida sigumba nupi ngwanda respect to deba ADGP amasi Kangpopi district manung da amu ka hanna changhan deba ekoi na pame aduni aduga protest ekoi right ne ekoi land ne aduga ekoi na adum chat thagani ekoi na si phangba phau to gani aduga sigumba ADGP si ekoi na pamde amu ka changhan gani ekoi su nupi ngwanda simaina ezat pi deba si ekoi yam pamde yam pen jade Kanglasa ki matang da Impal Free Press da kalamni sarke ni maini ba article amapu yaning di haidana barbaric oi pa mong da kalamni sasi ki thongal da mi khara na Impal Free Press ki copy mai tha ki thongbo All Manipur Working Journalists Union AMSU Union as Advisory Committee amsong editor skill Manipuri ZM gi apun mo pham ne yaning da phong dokre Manipur Press Club ta pang thoki pa mi pham aduna thong adu yaning da phong dorok pa loina na ware manga lauki ware sing adu ki manungda marwai na sayolam gi manungda thong adu da chena ba singi mathak ta logi oi pa khong thang lokhat na ba mari leina ba authority da khangan ba logi oi ba khong thang lokhat tragati makha ta ba khong chang sang sina ba makha ta ba ware loba media ki thabak ta masin men bi ki thong matung da amuk han chathadana ba pumna makta appeal toba yaure Ukhrul district ki manung san ba tasar village phawdna saliba rambha lambui diki lamlang village phawki lambi saruk sem gani haina work order thokrap so ngasi phawba sepidre hairi lambi asi mamang sahi December thada PMGSY phase 2 gi makha Manipur State Rural Roads Development Agency na MS Morung and Sons Kopa Agency de lupa crore taramari lak ni putaruk lesing humdra mari da tender tangda wo order pi ki mani hairi adupo har lambi asi sem bagi mayok sem dabaki mayok tad mari laina ba contractor natraga work agency ki mathakta tasar village authority na Korna Manipur State Rural Roads Development Agency ki Rural Engineering Department ki civil engineer da ai bar serola ba pisin dana wakat kre yena maski mata na tasar village authority ki headman AS Sinmina thadrok par video release amada mahang na high
lambi si sem da bana maram warga kunza sing na nongju tha oirak pasida he na khudong sa da mayok tare asingom fem masida mari lai da contractor natraga work agency na tumina license ma yaning ge tasar bele sam di yum thang nari ba kul sing na lambi si work order gi matung ina pi di ba matam gi manungda sengon habi gi thaja ba thamna lakpani ade bu hojik tha taruk hela ba phawda sembi da bagi da contractor natraga work agency gi batata Manipur state rural roads development agency na mieng sangpi duna action lokhat piu karigba sayol magi manungda sabsaba thaba paikhatrabadi khunja sin action lokhalagani hairakli BMJSY Phase 2 road construction from Ramva or Lampui to Lamlangkit via Tushar village package number MN09231 Masiki work order December 2020 da MS Marung and Son agency da Thokrabani adubu hojik phawa tabak amada pangthok taduna leibegi tama khunja mayamna nungaidaba phongthokpa oina chief engineer da complaint letter thajin kre Tushar village khunja mayamna nungaidaba phongthok pasi concern department na athuba matamda tabak oina pangthok piyo Manipur lengan constituency khudimata covid ka mari laina bathabak thorom singda hen ba ming thamlaga sinanaba MLA singda lupa lakh kontra pi karaba so wagwai high school da wagwai constituency ki wina hanima community home isolation center da local MLA ki maikai ki sumna ki lupa sing tara manga khak pirak banatana tai bating amata pirak tabana center si salai bada awaba kaya mayong nari haina volunteers sing maikai ki pena ba phongtorli ile masiga mari laina na center ki volunteer ki insar su puri ba wagwai club taran thok apna body ori citizens association for rural development card ke president huidrom kasor sina wagwai high school ki community home isolation center si wagwai constituency ki MLA na chairman oi ba amadi SDO kaksin convener oi committee na sem laga sayes ki me thar ki ahan saigol ki hangdok tuna ngasi phawa makoi na volunteer oi na salai tuna lakri center si ki inmate sing saki oi na di masaga mayum ki puhal lakla baso ising yaun atei no ma sang da yadra polom kaya makoi mai kai dik su pi be yauri hari ba mathok ta bolom sing asi local ki puktil sarwa mioi kharana mating pang ba bari MLA na pirak palo pal sing tra manga to na sen badawa ba kaya mayong ngari maramasina hiramasina local MLA ma dilai nga ki mari lai na basing na mieng sang biu hairakli 30 lakhs MLA ne seri ya bai order city ujare adubu hojik phawbu gi oina di honorable MLA gi degi side te khona phangin din 30 lakhs MLA ne seri ya bai order city ujare adubu hojik phawbu gi oina di honorable MLA gi degi side te khona phangin din 30 lakhs MLA ne seri ya bai order city ujare adubu hojik phawbu gi oina di honorable MLA gi degi side te khona phangin din 30 lakhs MLA ne seri ya bai order city ujare adubu hojik phawbu gi oina di honorable MLA gi degi side te khona phangin din Langthawal Kendra ki manung san lairi pa polling station 40 da COVID-19 second wave na awa ba saiting phangli ba yim thong lising tarani thois da sana than ba polam long lagani miye be khuna gi mating pang ba ni COVID-19 la set da rasni tori pas lai pak thi bin han MLA karam syam na phong dokre baumi singo na ba de MLA karam syam na hai Langthawal Kendra goina sai yes April 30 ki hor COVID-19 la set asin awa pi miye sing da cabinet minister of the local MLA amoina sana than ba polam phangan ba yauna Pangba ya mating pang thon lakhi Kendra si goina community home isolation center amadi standard Robert school da hang center asid laiba mi singda volunteer mapan pung kunmari thamna darakar laiba sana than polam phangan khi loinana Kendra si containment zone haina lauk thokraba mafam sanipan marfu hum doida sana than polam phangan khi maki mi makha da Kendra skin ha kya ma tholok tona miya bu vaccine kap thona ba haidna mass awareness bi ki thaba paikale ba thagani ngai ni ngasi Kendra si mi kya ma target ki masing digi hena vaccine ka pangamle vaccination program si loiba ka mahaki pandam da Kendra si da laire ba lawpham sing matam sana law singu tahon bani haiki Mioi bagi punsida thabak si tawba kanda humanity go ba thabak ta politics tawda ba covid ta politics tawda ba haibo wa kalon se aingonda madugi concept ama layabani tha ama ge maya da lockdown lakraba matungda positivity way da family mayam se di yamna thabak subam nomham se ler tabadagi wa ba mayam se khallaba matungda highest level committee central committee na warap lorba matungda adugi humanity service ta koi politically adi ran di togum thokte habgi wa kalon da
akoina Langdawal Kendra da family listing trying to gumba committee ge through da koi item manga whole Langdawal Kendra ge praja sing da family kuding mutai honna bo honna jari aduna masida ati MLA gi ni mana bol lep ka dabani aduna da ni haiba gi wakalon thadu ga thamoi sengna koi gi volunteer singna honna jaraga angamba mateng khara pangna ba torokpada Langdawal Kendra gi praja sing na cooperation PBO Bisupur District Hospital mafum phana mahosa gu matau nitina tauhanna ba Manipur lengan sinbiyo hai na Bisupur SG MLA Kobidas 1000 lenga ke puning singsilari ahom masingasi COVID-19 monitoring committee ke COVID-19 task force Bisupur ke khosamdra Bisupur 1 number 7 da mass vaccination campaign haudolotna MLA na phongdo khibani thoramata MLA Kobidas na COVID-19 de kingak thona ba khwaidi phabala long di vaccine kapthok hopani maramasana miyam na ki balaitana vaccine kapthok si hai ki Lelong Assembly Constituency ki mihoi pumnamak July 3 phawgi manungda COVID vaccine kapthok tan Manipur ki oina vaccine khwai ki yamna kapthok pangamba constituency ma ohina pandam thamni haina constituency ki MLA Y Antas Khan hairi ohama se MLA asigi mi makha da constituency ki tongan tongan pham sing da satariba asigi manung sana nga silong horibi dalaiba Darul Ulum Markaz amadi Manipur ki oina Muslim sing yamna sauba Islamic institution ama suwariba madrasa aliyada sataki vaccination track mari laina na phongtok ki bani MLA na makata don hai COVID-19 tiki ngak thona ba matangara ba pambai di vaccine kapthok pasni loina na constituency sigi mi phung khudi matna hojik chathari ba vaccination drive asida thoraktuna vaccine kapthok pi harakle matang sois da break am losagi break matung da malai ba India ga leba COVID-19 case ki update abdi Manipur somaling tongan wi pau sing pudra laksagi impact news mi ing tador review You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas. Large classroom, big library, even smart classes we have now. Expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start. 'Cause it all begins with you. UNESCO School, excellence in education. Maya mukana talam no cerebral sing makata pa pau mi an pijari leba ka sugin coronavirus positive we pisang yam than thari hoki pong kun mari no case lising ni putaruk satruk taratret lakhi mi sani pan yakai hum doi na lai kidre mi lising yakai ma pani bathak recover tautuna leba ka sig recovery rate 97.01% henga lakte Ministry of Health and Family Welfare na thatok report ki matung na leba ka sig na hoju phau da pun ma confirm case crore ahom lak mari lising yakai ni pan hen mari lai kitba masina pun mi lak mari lising Sahum tara ni tu sukre mi crore ani lak matputra mangal sing ni puni pan hammer lying madi fagala kre hojik leiba ka sig active case lak mangal sing mapan satrok kutha tret leiri virus society ki kakto nam ki pandam da leiba ka sig goina hoki ba January 3 ki satar ki vaccination ni mapung manung sana hoki papung kun mari tami lak ni puni to sing hom phumari ki batata vaccine kap ki bagalena leiba ka sig goina ngasi phau da pun mi crore kuntra mari sing hom tra trok hem da covid vaccine kap kre hairi Nakala baronda maling goina coronavirus ke pun confirm case crore tarani pa lakh kuntra mangal sing kumapan hen kremi lakh kuntra mapan sing humtra hom doi hen na nai ki trei lai madi ki phagala ki ba mingi masing crore tara trok lakh mar phul sing tara mathoi hen krei maling lai bak sing man di US na virus asna khwai ki sola lai bak ori India na ni subadam ni Brazil na hom subada lairi virus si horok pa bori ba saina hoji etik case samari kuntra trok lai dana maling goina pi be data ki batu ina sama suba position de lairi Myanmar ki military junta na miyod mini sa tarakani hai na kiwede ki Sorsanpur district ta sense lakpati ki judicial custody de lai rakhiba Myanmar school ma pan gibanung da nupi ani lai khidab ki thodok po ministerial inquiry to hon biu hai na Manipur Human Rights Commission da Human Rights Alert da taksin kre Human Rights Alert na commission asigi chairperson da Myanmar is nupi ani sai asigi March tha da Sorsanpur district ta miyod kuntaret ka pun sense lakpati ki judicial custody da new lamka ki
sabdabana mandapta leirakibani mioi kumapan asi masang laktabadagi test tawbada mioi mapan covid positive makoi manungda mamin amasung mukai pibam lobadagi district hospital pukatra layenke mamin na jun tarukta amasung mukai na jun nipan da layeng magamdar laikitabani hari mapal laibaki oirabasunu pi eni asin laikitabasi laingaki mari lainabasing na check-in dabadagi laikitabani maramaduna laikitrabasingi imung manungda punna lupa lakh kun compensation pinba amadi lehori basingda right to food amasung right to health care fangan biu haina mahangna makata na taksin kre haini Imphal district manung sanna singjamai wa maketi lekai de lebak sing tabam Siva Kumar Sharma gi yungi keta Chinese hand grenade amal sakang dabasingna thamlam le hairi hand grenade adu ngasi upung tara makhairam taba matam ta thengna kibani singjamai police station da pau pi de matung yangsin kibaga lena Manipur police ki bomb disposal team lakto hand grenade adu tek ta kai thana lokot kibaga lena singjamai police station da seize tawtuna tham khre hairi kasi tabam Siva Kumar Sharma saini puni thoya puppa ke Devananda Sharma Manipur Police Department Constable Driver Waina Hosik Lady Mahak Hosik Imphal West District ki narcotics cell posting tawduna lady mani hand grenade adu karana karigdam thanlambano haiba sabsaba khangmangamdri For the permanent employment and no to forced labor have asida midday meal workers Federation of India and July Trama to the Satagatoriba protest of the All Manipur midday meal workers union as Mapung Pana Sokotani Harakli All Manipur midday meal workers union president Sanasam Mainong Pondropi Matungina protest of midday meal workers minimum wages Henkat Naba midday meal scheme da Makalamati privatization Tobita Naba midday meal workers singing Manungi using the Tagi Saktung kilogram Tarati Tadana Lena Pibi Naba Yauna tongan demand tret tawradona satakadabani hari protesters da Manipur oina tongan fam sing da leriba midday meal workers sina mafung phana sathanaba appeal tawri cook workers sing da paujin pizari maramdi akoi si tang taramat hoida akoi gi akan ba protest sama lai adu ba akoi na Delhi chalaga pangthok du yadrabani na yamna thuna cook sing na magi jaga sina maram sana protest tawinaba cooking gi mafam da maram di kari no haibada mase akoi gi wages hengalak naba ari akoi gi regular tanana ba asugumba yamma akan ba instruction ama Delhi dagi lakpadagi aina cooking workers singa paujil recipe BJP Hogdol Kiba Syama Prasad Mukherjee ki mapok ngunga mari lainana Green Nauria campaign BJP Pradesh ki state executive member o Males na thukri taramadu ko mari lainana Males na hai uwa yanthapna ohelak ba inga sagi khalda ka helak ba sidigi kharada orab so kansana gi pandam dai Syama Prasad Mukherjee ki mapok mun nengsing tharamasi ka mari lainana constituency si oina campaign ase satabani hai ke Loina campaign asigi manungsa na constituency sida paktana na usar kaya tharagani hai ki ngasi ahobani mita constituency sigi mera kong marilda ohi pan usar kaya tha ki Minister and Birina Lusing Balenga na Manipur ki sela ba famoi bakangla dali bakangla sagi maya dagi kabak lokthok ki thombo All Manipur indigenous thang ta amadi 100 ever horse riding team na Takat pa madinungay ba Pongdorokli ngasi ko man pakti yero masamo riba thang tagi mahiru singa madi waza single loina sataki ba thoram amada lengak bu takat pongdoki bani loina laiba ka sidanatana laiba ka sibu na da yektana ba sahong ngahong ba ing tapapan balam dama mo eraso hairakli PMCSY makata kaksing digi lamai dong phau pasen level lamai gi phim hiang lam consultancy ge Dr. Y Radhi Syam ni yang singkre mari lene department gi miyo sing yaw na sat ki bkhong sat adu gi matang de Mary Radhi Syam na kilometer taruk makhairam sabala bi asi covid number marga ningthi na thabak suba yakidra baso hojidi thabak asi sang nai na suhandana work order pi kheba matam mad loisin na bhona gani matam masida lambi asi yamna quality laina ba thabak suba yana lambi gi asi nageta tariba khul singi club maina pai bi sing asi corporation PBO hai ke Beso potisto ki manung dalai ba lokol khai ising phang da badagi
ꯂꯧꯅꯤꯡ ꯊꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯅꯔꯦ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯠꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ CPI ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯌꯦꯜ ꯂꯧꯀꯣꯜꯗ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯗꯕꯅ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯥꯡꯕꯣꯛ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ N Kiran Kumarna ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯧ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯍꯌꯦꯜ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association Kidney Transplantation Kunmangada and Face Queen Hirak Sinakri Hari. Ngase Association ke General Secretary T.S. Badan, Media Advisor P.S. Lanazid, NR Media ke Proprietor NR Rajesh Yaunas Association sige. Makadalaiba Kidney Transplant Patient Kunmangana Sana Waitak Ahan Bataka Kuina Kusinaki. Lamdamasigi isu kaya da saruk yadan yang itabak taribo all club organization association and Maira Pai Bilob akom lob kang lay paki kon mato isu pokumon pang tokre mapokumon asin lapada loy lakpada lob asin lamdamasida nung si sana na lay minadana apon bakang lay pakas sa tamgang minasihay na apil torokle. Dari suba UGC pay amadi regulation 2018 Manipur lengang na sana handabagi mayokta Federation of Government College Teachers Association Manipur Pegok Dana online class lepayaw na exam boycott topic kongseng nasiga thana na minini sukre Federation na sinazun kontra public manda tari suba UGC pay pati regulation 2018 sana hangeni highway order lengang na thok na ba tangna dona lakhi badu thabak to thorok tabati kongseng asi sa tharakhebani panbay abadi college go jasing tari suba UGC pay amadi regulation 2018 go afamase kebili na wareb laukhraga order thok tana lerakibani India Med Department Regional Med Center Guwahati digi thadar pari forum ki batuina status ki singa madi tangi bapam kaya da lakadar ba nongmani ni sida mayai oirap kan badagina karakan babong da nong subi ai hari Tamelong Senapati Ziribam Sandel Susanpur amadi Perzol district ki mahong kaya madaga si amadi hayeng paktak na nong sugani Center asiti ki thadar pari report ki matungina ngasi July ani digi Tamelong Senapati Ziribam Sandel Susanpur amadi Perzol district ki mahong ayam da paktak na nong sugani Ukhul lamani Tenopal district ki mahong ayam da nong sugani Kampopi Infal West Infal East Kamjong None Bisnupur Thawbal amadi Kaksing district ki mahong khara da nong sugani hari July humda Tamelong Senapati Ziribam Sandel Susanpur amadi Perzol district ki mahong ayam da paktak na nong sugani Ukhul lamani Tenopal district ki mahong ayam da nong sugani Ukhul lamani Tenopal district ki mahong ayam da nong sugani Kampopi Infal West Infal East Kamjong None Bisnupur Thawbal amadi Kaksing district ki mahong khara da nong sugani July mari da Tamelong Senapati Ukhul Susanpur amadi Perzol district ki mahom ayam da nong sugani Infal West Infal East None Bisnupur Thawbal district ki mahom ayam da nong sugani July manga da Tamelong Senapati Ukhul Ziribam Sandel Susanpur amadi Perzol district ki mahom ayam da nong sugani Kampopi Infal West Infal East Bisnupur Thawbal amadi Kaksing district ki mahom khara da nong sugani haina report asana makatari nakala marom dalam field laiba ICAR Agromet unit ki thador report amagi matung ina hoki pung kun mari asigi manung da eseres da takiba nong sa millimeter ahum 10 mik ahum oiki hari Teraturuk suba Euro Cup 2020 ahan ma quarter final match ta Spain ni Switzerland ni nalama tong naragani Union of European Football Association ni ma khala sa tarak ba tournament na sige kasi sana ka triba ahan ma quarter final match se Russia gi Red Top Ski Stadium da dumira pung mapan makai taba matam sana gani sa thariba tournament na sige ni suba quarter final match na Belgium ni Italy ni nalama tong naragani hari pa match sa na henga yok pung taran thoi makai taba matam da Germany gi Allianz Arena ta sana gani Lalu kita boleh tengok sekian lain sama nama yang tamsari.
Laiva kasi ko ina COVID-19 positive wave ki sang hantrak lab sa Manipuri na tongan state taruk na positive wave hengalang liba si Yangsen na center na high level multi disciplinary public health team sing thakre. Manipuri ko ina hok pupungkon mari da miyo sing mari sani pantara threat COVID-19 test over the miyo satruk yakai taro positive wave ki bagalo na test positivity rate 13.61% wave ki miyo tara hundai virus na bar mo like day. Minister and Biren Gisaga Imio is Sadana, Traki Kesta, Senabamio, if ever the Tabak Tonaba case of the investigating officer, the Yelamamio, a police of Farihari. BJP के National General Secretary BL Santos ng Manipur na BJP mapangong kagkanahan na joint meeting pangtokre maki Manipur Kongsa na siyam na hintari ko Kongsa naman behind the Minister and Biren Hyde. Manipur People's Party si Manipur kita mutakan balam na masibu idong sisaba regional party mani masak thopa regional party mo ina ba istera si miya no hono minasihay na party si President L Krishna Das na founder of PAI. Amasung laibaga si na coronavirus positive kisang yan hantari hagupong kun mari na obkiyas ni patrok satuk tratre laki mi lising nya kay mapan hen benar recovered total recovery rate 97.01% logo ng